Kumba lifeline ngut kinong ilam jong ka TMC hamauhati mentakasngi kilami no na ka party ban late panya so sa ka party UDP ban a jingkashan mapura ya uba bayahun lang magdo ubadi ukertong jong ka UDP hamauhati ya kite kinong ilam jong ka TMC la panyang buram mentakasngi ha yo maulong hayeng sa jong uba donbok Cambridge president jong ka UDP Riboy district ha ka jinga don lang kinong ilam jong ka party UDP Riboy district na do uba RR magdo uba RM shadap bat uba Doris Sulain Habakren sikilat patay kubor na kaliang jong uba donbok Cambridge kum president jong ka UDP Hariboy ulapan pau ya gajing saukumen ka bakraw halo gajing kuloy jong kitay kiri rangba ban penyeso sya ka UDP bat lengba kani ka jawan penyeso jong ki kan penyo abor shushu ya ukertong jong ka party hamawati constituency ban penkra ya ki election ban jet ya ki nongmi kman Ula ongru ba kajingwan punya so hagate gasngi kadai shua tang ya kinong ilam bat kiwe pat kinong kershan kin nang beteng ban punya so syaka parti UDP hakini gisngi ki banwan syaki shnong jongki bat kani ka longkum kajing kerku ka bakraw bat kalat kalenti bandang penklain shushu ya kajing trekam jongka parti hamauhati bat hariboy hi baro kawe Sobat Tanpau ya kajing ai kumlei ke bakar pang ya pina kaliang ki press media elektronik mo ba yo ekene kalat long ba jong fi kalat pathai kubor pan priang ekene ka kubor ke jingtip halor kene ka subject mentak sengi ka arpo neutrik jone ubnai Januari usdam arhajar arpolai agbang yo ekalat ya kini ki rurang ba ki balawan ya kaban pani so elade syaka parti UDP hangne mentak sengi kumba PE kini kini ke kenhun jengki nongalam kiba dan hapok ke jing pecing kami jong i badeng MDSM mensuamo dan rei hakani ke sini pade ki balaya trailang bati naga kenhun TMC kabinyelak bantip mentak sipat ki rai kum ki rurang ba kibadon ke jingget klik nak menta ke bit ke biang ke bah kemian pat ke jimentoy jong ke dong ke tan mau di konsumsi bati ke berkuai pada kejimut ke baskam kumkir orang ba kilawan ya kaban peneso elade syak parti UDP mentak sengi bat kejingdon je kini kira orang ba tang mentak sengi ke bah hisya ka de benlong khambun na kilor kini beitang ba kibadon hangni kira orang ba kibakila jet karpang hi kumkin ngalam ki ba khmat kilan hadu life fly ngot pat kiwe pat ke sanang teng pade ya kaban peneso nang ni syakmat hadi jaka ki bah hapo jong ka mahuti konsumsi barkoi haman lagi jong gidong ki jaka hati senong ki jaka ke baki kidan ya kani kising tip ngela yo dai kamlong ke sukpat ban lum lang heki ban pendep ya kani ke kam ke badan kam tang hakawe ke jaka but kani sisa kalau long ka jingker ku ke bakrau bat kalau long ka lat kelenti na kamanta ban nang pan klan ban nang aibor sisu na kamanta ke jing trekam par kecing bet jimbiang jong ka parti UDP khamtam hagba pen kre na komenta kan election MLA arhajar aflai rangkat batwi ba bayuhun lang makdo benar rangkat hangni bolong kartong jong ka parti UDP na kamahuti konsumsi hagi debat kan election MLA arhajar aflai palambaga ni kajing trelang jong kini giri orang ba harkat bagi babon ki bang ya don lang hangni na kaliang jong kinoyalam ki bakmat jong ka parti UDP dan iba RR kan sai makdo bolong senior advisor jong parti UDP Ribah district dan iba RB Shadam bolong working president parti UDP Ribah district dan iba Doris Sulain bolong working president jong ka Ribah district UDP iba Friday Jalong bolong joint secretary jong UDP Ribah district pat kiwe kiri orang ba kebidan lang man sakhi kini kasngi kum gadak jong buram ye kini kiri orang ba da kajing age kajing suburam bat amdi takatang dan ro iba alos nongpo bolong we ni kina ilam ki ba kamate jong MCPC Patricia Hem nadu ki por ki mansyua ki debat ke election MLA arhajar khatlai wala panjab dan buram iba badu Julius Keder Pang mentah kini pat kilai ke jing trelang pan kersan lang bat ngi hakani ke kenti ke pemerintahan dan kementak election MLA arhajar khatlai rangkat bat kodong jong UDP iba bayhun lang makdo tigini kiri orang bak kibidan lang hani kalong ka sakhi ba dala ki jong ki khmat phila bani barok kini i lama kani kalat thai kubor bakin dup tip
Baka UDP menta kalanang kiu kanang yok bor. Bat kalanang dan sisu ya kane kajing nang kiu seperang jenang klan hagaban treasure ham nagamenta kane election MLA arjar apply. Bat ban dan syau tong jong kajing job kemudian buram yok pertong but jong UDP ba bai hunlang makdo hakan election MLA arjar apply. Kau boleh sibun pi